Koliko često banke daju kredite za stanove? Pa od slike to se kreće od, ajde kažem, 20 do 50%, zavisi kako je tržište. Trenutno su banke ponovo počele polako da rade, znači trenutno to je možda neki 30%, a u neko, kažem, normalno vreme kad su bile kamate relativno niske i kad je vama bilo isplativo da dignete kredit, odnosno tako su ljudi mislili, to je bilo i više. Tako da, naravno da čovjek opet treba da dobro razmisli kad diže kredit šta radi, mislim, tako da to je sad druga tema. A što se tiče papirologije, ukoliko imate teret, to je već ozbiljna prepreka za posao. Znači, trebalo bi da se taj list očisti od svih tereta i onda je možda bolje da se javite opet licu koja je to radi, a to su najčešće advokati ili može opet agencija koja će vas opet to spojiti sa kim već treba, da vi ne prodajete stan i ne dobijete pare koje ste trebali dobiti. Zato što neko dođe i kaže čekaj ti tu sad imaš probleme, jel? I ja neću da kupim stan sa problemom. Odnosno mogu da ga kupim, ali to će da košta. Tako da je to problem.